tulundot abangan pagpasi sa lain-lain ikotan soy man at ama ay sono sumongo sumakin ang patay tulun abanang lumohin anadon okupon nabi ay soon tuwo ikotan soy man at araw-araw tumunog tulundot abangan pagpasi sa lain-lain ikotan soy man at ama araw-araw tumunog tulundot abangan pagpasi sa lain-lain ikotan soy man at ama ikotan soy man at ama. Kaya senang tetuang kumadatin insanan, puji Tuhan tu tetuang lebay na kanu takod kapag yampay kagu. Atau kapag lambus kana umisi sa takapad iswang sambayan. Kinarahingan o sundo isang kerajaan sorga, kung sikaw dititimpo na alumis, kano kaguyahin kapag isisa kapag yampay, maya dat tinimungan iti, nuno na pahit, orikot dahay da mangimbulay, oritan dahay iswang dat panamarasan iti, nga moidah dat mangigit ta ginawo ham katumbayan dahay tumilambus at gumirat nagi aparagat kasaret iswang dat katumbayaan dat pananudan dahay kumadya. Tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, paingkurahot tabar dat tetuang ubay no. Puji Tuhan tu kom aulud porong bituon dat hilat tawan do kita dati tetuang itik. Kailad hinat panangid do kayo ham paingkuro nga ikalansanan dat ilo na dahit papasimbayan da piramutan dati. Harap dot nakalaso na tinggi nila Facebook, Dusun Ministry, nagi daming karasay til harit aswaw channel YouTube at ay tatuang iti. Timpo dando, jam kawalu, siyam na hapon na minit. Awal pala, jam kawalu, siyam na hapon na minit, nagi, ay mumbal, takay dahdat, katingkad dat, pokari, katot, jam kawalu, hatusom do na hapon na minit. Tay kambilan na po ham, manta ka po tilamusad, gisambot jam kawalu, hatusom, 5 na hapon na minit, bagi. Awal, punta asapung, punta aretan nila jam kawalu. Tatuang iti, orahyan ako dat ay mangimbulay lat isa kaguha tulo panambarasan dat agayo. Noraitan, tako natid
asaraw kud insan ay mantad ko nimbulayan da iswanggat sabat sikul di bayanam alumis tamon nila naraitan no di sabat sikul dati yoho nga ako naay ginawa dat ay nakapangimbulayan pelajaran na sabat sikulom orahyan ako na dit igitan natin iswanggat panamarasan na katuwang iti manimong kahaharaan dahil suruga. Araitan na po kamayan dat harta dahil iti pumagunanam to kono insalawon dot iyoho iyo kayo insanan to kono po nga orahyan dat harap kaharan dahil iti pumagunan. Nunudila kamayan dat hartad pumagunan. Ngon na patamoda kapiyam ay say hartak pumagunan. Kadati ilo karita at hartak pumagunan ka nga orotihani dati ilo na po nga kinorohingan ngay sangano. Komo na po nga ako ni kahit pumagunan kinorohingan na po di sangano to kumdong kinorohingan ngay ako ni ko hartak pumagunan ngayon na po tasalo kopyo. Nga insanan no pa'y kahaharan dati naratian dati pinalasan to kono. Puji Tuhan ilda daukin mantad hilad diala ila sinding kota emas pumbalaan pakagud mong ilumis pakagulok karangahan itu ni kamu ko di nga rakamon da studio bulok aiso nundo hit nda inu ya kamu dati di sampurna kan da malayo. Jadi nuno pa'y kahaharan dati di pamagunan nga oratian dati kinorohingan sangano. Iti rasuk kinorohingan sangano. Iti kakamot tagunoon dati dondo kinorohingan sangano. Asaro ko di rasuk buat tahun-tahun na dit no dari rasuk harap patanakano nga no ngay ko diri di hari Kamis muntok do kayo hit apo nakano humubong ko na doho PM doho mandati oturo it ko kapatadan kapanganuan sa kirod ay aiso dahirid pensurat nga man kagu dati oturo muntok idi mangudar do wagu milo po kasari ino po yung mangudar wagu iti koy on the bulan 2 ay awan sa'yo nag-isaraw kulat ay sa nat masaalah di misin dat panombir diolo